Hello, hello, ma'am. Chapi kino, ma'am. Class ngasi se khara technical issue hoy bana mar moiraga akhoi live hawramaga live se loisang khare adu amuk hanan lae ado ma'am thokbi kino live se yawbiyo ngasi class se maikhu khurani bako class se maikhu khoi wa sidi maikhu wa launa khurani adu do ma'am join tawbiro class se hoursi thu matam da hoursi pro join tawdribasing join tawbiro kanam changai good evening sa hare ko adu maina noi punama good evening hare chango adu good evening hai de mang da like ama han nambi mo ko like number ko ni ko chango hoursi class hoursi mai khu ta han si ngasi class ngasi taw dor si kaino yengo ngasi taw dor si khogi sporting error natraga error correction natraga error detection hai leba ko grammar ni taw dor si ngasi adu noi punama ki khanga mani thamne worga adu class hoursi ko par chango mi ha phe ame chango ko good evening sir puna bu good evening ado class audring amang da ai khol se audible oibra ta abra video clear oibra do hana hairo adu class makha chatra se ba puna bu good evening ko our se class hi sir hello sir paid course our se ai ba hoi hawani ko adu se tam tawani ado phone se audible oibra hairo mayam phone se audible oibra ta abra video se clear oibra khangalo comment da खोजे खरा तप्पे सर होय तप करी खोजे तप्पी से कई होगी फोइना माइक से आई गेनो दा फुरी त थेक खरे बदुगिनी नाथि मांग ददी माइक तो पायरगा हायरमी दना दुगिनी बा ओके सर अदो अनोगी मादा ngasi क्वेश्चन से इहाना हाना कई थमसी क्वेश्चन थमद्रिगा मांग दा हाने को तौदोर से कइनो खंगो बाना ngasi तौदोर से होगी इंग्लिश ता को इंग्लिश ग्रामर दा एरर करेक्शन नत्रगा स्पोर्टिंग एरर सुमाइना स्पोर्टिंग error natraga error correction hai bako khoi general ko error correction ko ado sini ba tawdor sing asi error correction aduga mayam da ponam khangan ge mayam da ina khanganing badi akhoina channel asi consistent oidabagi maram hai bu akhoigi mayam gi md sir gi mama ai gi ep thoye ko ai na ep ko ye do ep se hachang hadak marg se hapta ani hom phare masang amdaba aduna maram moirega khoi chat thoi hai di hospital chatpa mama kai kera chatpa aduna maram moirega class se khoi to ni labang amdri ne ba du mayam adu gi so khar khangbi yu ko ado live share to se bai hoi share to ko nungai gani ngasi gi live se ina isini mai khu rani ba khanga ba mai khu ji khuman dana kasar gi mai khu se noi manipur la ani pai dana khanga ba du ni wari ai bo adu class ma kha chat thrasi yongko mayam ahan bu question se ngo noi mang da ina thamdor se ahan bu question se arai bu question ni siga lai re ba ko question se siga lai re question se kaya ge ngo he used to reply that the only place for which he went was the town library hare ba ko si ga nang tawdor se nang si tawdor se aram ba thi dor ni ba khanga ba aram ba thi dor ni ba aram ba thi biro media ni pi ge noi da aram ba thi ro adu matam class se ai tak horage सर से वायरल ओहिल से वीडियो से वायरल ओहिलो अफ वीडियो नि लाइक ताको वीडियो नि तना कसुम काइदे वायरल ओइरसी याई से दो क्वेश्चन से सिगले रे को मैम ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर व्हिच ही वेंट वाज द टाउन लाइब्रेरी हारेबा सिदा राम बसी कना ओइदोइनोबा ऑप्शन ए ओगेद्रा ऑप्शन बी ओगेद्रा ऑप्शन सी ओगेद्रा आराम बदो कना ओइनी हारो आराम कना ओइनी ऑप्शन ए हारे मन को वाज द टाउन लाइब्रेरी हारे ऑप्शन अमगी लाए ऑप्शन ए लाए बको मी अहुम की आंसर से हेक लागबगा आई प्रोसीड तो हौरनी बको ताक हौरनी बा नोय बुस ngai लरोय मतम से माखल लोइसे बको दो वाथि वायम तौगदी कान देदना आंसर से अमगी लाए को अनि सोरे मी अनि ए लाए अमगी सु अमगी डी लाए को ओ यंग को ताक लागी रनी खंगे आई ज्ञान तारे नो ज्ञान सर दो मानद्रे बा दुन ताक बदी आई ताक मथौ तारनी बको सिगी यंग कई नाइ ही यूज्ड टू रिप्लाई that the only place for which he went was the town library हारे बको हाइबदी केदोई नुपाम लई नुपा से मा चलु मफम से कई हाइबा टाउन लाइब्रेरी ने बको अदो मफम ताकब्रा सेदिसिदा अहा बदी मफम ताकब्रा ताइए बको मफम ताकबा तारगदी मफम ताइए बको अदु येंगो सिदे येंगो
नोय खरना ऑप्शन ए हाइदो ऑप्शन ए सी ओइबि यारोइको सिदे ही यूज्ड टू रिप्लाई सिदसु आराम याउद्रे did the only place सिदसु याउद्रे याउरसि कइनो सिदनि for which he went को माना चलुरसि काइदनो मफम दनि बको मफम दनि मफम ओइबो तारगदि यंगो मफम ओइबो तारगदि अखोइ कइदोगनि मफम ओइबो तारगदि मफम को प्लेस ओइबो तारगदि कइ सिजनगनि where सिजनगनि where अदुना where सिजनगनि बा सि खंगे लोको where सिजनगनि बा अदुना for which हाइबि यारो for which लांगनि को for which लांगनि for which से लांगनि बा कई हाइगनि अखोइना for where हाइगनि बा ज्ञान तारबा for where हाइगनि बा अदु लाली से कना होरे दुदि लाली से कना होरे लाली से ऑप्शन बी ने बा लाली से को आंसर से कई होरनि ऑप्शन बी होरि ज्ञान तारबनि को अस्सलाम वालेकुम सर जफर वालेकुम सलाम ज्ञान तारबा सि बावा ज्ञान तारमनि को अदो मखा क्वेश्चन दे चलसि को अमुक मखा क्वेश्चन चलसि मखा नेक्स्ट क्वेश्चन से सीधे लेरे को सिगी से ट्राई तौरो अमुक ट्राई तौरो कइनो हाइसि हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विथ सीनियर को अमुक हाइगे हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विथ सीनियर सारे क्वेश्चन मार्क थारे दुगा इंटरोगेटिव सेंटेंस निको सिगा आराम से कना होगनी विथ ओगेद्रा हैज ओगेद्रा एनी ओगेद्रा वर्क ओगेद्रा आराम से कना होगनी पर भाइरो खलो खलो मा खलो कना होगनी आराम से नंग ओगेद्रा आई ओगेद्रा आराम से कना होगनी हाइरो अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम से हमको सिगा आराम से कना होगनी हाइरो वर्क हाइबको कनागिनो फॉर ड्रीमर्स की वर्क हाइरे को येमको सिगा माना है चुम्मीबको माना है से चुम्मीब कई मरम गिनो येमो वर्क की मांगदा कई ले ऑफ लेबरा ऑफ सि कइनो ऑफ से प्रीपोजिशन निबको प्रीपोजिशन नंग खंगदा बाइबो प्रीपोजिशन की तुंगदा लाकपा वर्क हाइसिने कइनो वर्क हाइसिने वर्ब निबा सिगे येमो ऑफ लेरेबको ऑफ सि कइनो से सुमाई रबि ऑफ से प्रीपोजिशन निबा प्रीपोजिशन निबको प्रीपोजिशन कनानो ऑफ नेबा ऑफ की मतुंग कई लाके वर्क लाकब्रा ऑफ की मतुंग दा अखोगी ग्रामर दा रूल अमा लई रूल दुना कई हाय प्रीपोजिशन की मतुंग लाको वर्ब से अखोगी बेस फॉर्म दा लईबि यारोय मासे कई मोंग दा लईबि मथौ ताई हाइदी वर्ब टुगा प्लस आईजी ओय मथौ ताई को हाइबदी येमो वर्क निदन लईसे सिसे वर्किंग ओयफम थोयेबा अदुनी हाइंगिदो वर्किंग को हाइबदी v1 प्लस ing सिगी फॉर्म दा लईबि मथौ ताई हाइबा को बेस फॉर्म हाइबा तारगदी सब वर्क से कइनो वर्क से मागी बेस फॉर्म दुनी को बेस फॉर्म bf अन थारगे bf हायरगा अमदुनी खन खिनी को बॉयफ्रेंड काइन खन खिनी को बॉयफ्रेंड नते हारि से bf को बेस फॉर्म ने बको वर्क सिदी अदो वर्क से सुमाइना बेस फॉर्म दा लेबि यादे हाइबदी प्रीपोजिशन मतुंग दा प्रीपोजिशन की हेक मतुंग दा अखोगी मेन वर्ब से लागबा तारगदी मेन वर्ब से v1 प्लस ing की फॉर्म दा लेबि मथौ ताई यान तारबा अदुन लाले से कना लाले लाले से वर्क सिनी लाले से वर्क से ओइरोय बको वर्क ओइरोय सिगा वर्क ओइरोय कई योगनी वर्किंग ओइगनी वर्किंग ज्ञान तारबा वर्किंग उथम थोयेब सिबोडी ज्ञान तारमनी खली को वर्क सु बी वर्किंग हारे को चुमे मथांग मुला आसी मथांग क्वेश्चन सिदा लेरे मथांग क्वेश्चन कइनो हारे से one can never imagine how hot it gets in Delhi unless one doesn't go there in person को सिगा लेरे क्वेश्चन से ट्राई करो क्लास में माइक्रो खुदोरी को ngasi किसे नोय में आम लाइक आम तोरमु को लाइक तोबो काउनु लाइक तोबो काउ हिदना मु तो ट्राई करो ट्राई अमु ट्राई करो कयोगनी सी किसे लाली से कइनो को था थो येंगो सिगासु सिगा लाले से येंगो सिगा unless हानि यावब्रा unless यावरेबको unless मतुंग दे येंगो unless one doesn't go नियब लाइसे माना पीरी से येंगो unless one does not हाइगेरा हाइरो does not go सिनियबको अदो अइना हारे नोइदा unless थादोगा मखागी लेमो रिबसिंग से हाइदी माई मखा से येंगोना अदुदी येंगो सिगी सेगो सिगी नेगेटिव ओइब्रा सिगी पार्ट से one दगी लो गो हो बसे one doesn't go हाइरे नेबा मासी कयोगे मासी नेगेटिव नेबको नेगेटिव नत्रा नेगेटिव नेबा अदो रूल द कई हागे रूल द कई हाय रूल द unless की मतुंग दा नेगेटिव लाकपा जारोय पॉजिटिव लाकदबनी हायबको अदुना सी लारोइद्रो लालनेबा लालिस कना ओरे अदुना ऑप्शन बी सी लालेबको
ऑप्शन बी लाल है unless one doesn't go से लालनी है unless one goes होगदबको unless one goes होगदब ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ there was no denying the fact that King Lear confided to his daughter Cordelia more than anybody use ꯍꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯇ꯭राꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ येंगो स्पोर्टिंग ईयर से नंग सिगी चैप्टर से मार्क्स स्कोर तौगे है तारगदी नंग ग्रामर की अखोगी प्रीपोजिशन लेरे टेंस लेरे बॉय चेंज लेरे नरेशन लेरे चैप्टर खुदिंग मकी नंग नॉलेज नंगोदा लेय मथौ तागनी बको नॉलेज सु लेरे मतुंग दनी ना नंग ना अखोगी स्पोर्टिंग ईयर से ngam doi do ko adu sigi chapter puna makka mai leini ba sa color do white adu mi view rate kitang mayek singbo wali okay mathang dadi dum white ira ko adu si try tawro sigi se mo kaina there was no denying the fact that King Lear confided to his daughter Cordelia more than anybody use haire ko adu si da yang la le se sigi la le kai do pha se ba sigi la le kai do pha se ba ko sigi la le se ko sigi la le si su ko si question si su na sai do mai na sigi se preposition se white ira ko white ira ke si su same prepositional error ni ba ko prepositional error smai thoge prepositional error ni ba ko prepositional error ni ba kai maram gi no sidi yengo word am yaw bra confided haina yaw wi ko confided matung kai lage tu lag bra confided matung tu lai ba ko confided matung da tu lag ba ja de gyan ta bra confided matung da kai lag confided matung da tu lag ba se ja de ba ko sigi se ya de ba ko aduna confided matung da hojik kai lag tawri si khalo ba confided matung da lag tawri se ina haire confided matung da in lag kani haina si khangjelo ba ko confided matung da lag tawri se in ni ba aduna sigi se la ba लाले अदो अब तारगदी डेट किंग लियर कॉन्फाइडेड टू हाई ने ऑप्शन ए दे यावरेदना सिगी से अरान बोगरनी ज्ञान तारंगनी खली को ज्ञान तारंगनी खली ऑप्शन ए सिनी लाली से कॉन्फाइडेड टू हाई भी आदे को कॉन्फाइडेड इन लाकनी बा बॉयज से खरा होन बिरो सर बॉयज से ऐसु कन कन ngangi ni अदो करिगिनो खंले तपि से खरा थापे माइ सिसो दुननी सिफो ज्ञान तारबा ऑप्शन ए चुमे को ऑप्शन ए ने याय फरे मथन क्वेश्चन दा मुला सिम येगो कई नाइ से द मैनेजर टोल्ड मी दैट को सिगी से नरेशन का बेस होबा क्वेश्चन नि द मैनेजर टोल्ड मी दैट she would be a bit more careful while executed the orders of the company हारे को सिदा लालिस कना लांदो नो सिगी लामबे थिदो से को सिगी लामबे से येगो द मैनेजर टोल्ड मी दैट सी फोडी चुमे she would be a bit more careful सिदा लाले को सिदा लाले she would be a bit more ko side ngo side kai na mani se sini ba ko aram ma dai tho ga na she would be a bit adu matung da more ne ba ko siga yango si da pi ri ba ko ba chan khang se ba pi ri ba auxiliary verb se ngo would yaw bra would si kai no would se model verb ne ba would si kai no would si model verb ne ba खंग दबाई मॉडल वर्ब ने को would से मॉडल वर्ब हाय बता रगदी सपोज हाय से will would shall should सुमाइन लैदना सी सिंग मॉडल वर्ब माक्तनी shall should दुगा may might लैदना दैसो must कर must सु यारे को must मॉडल वर्ब नि दुमाइना मॉडल वर्ब से लेरम बता रगदी मॉडल वर्ब से लेरम बता रगदी मॉडल वर्ब की मतुंगदा be से खोने सिजनब जादेबा यान ताबरा मॉडल वर्ब लेरम बता रगदी मॉडल वर्ब की मतुंगदा को मॉडल वर्ब की मतुंगदा be सिजनब जारोय अदुना लांदौ इस कना गनी she would be a bit more सी चलारानी हाइबदी be से याफम थोक्तेबा अचुंग सेनेसता be से याफम थोक्तेबा को अदुना लालिस कना ओरनी ऑप्शन B से ओरनी बको ऑप्शन B से she would be a bit more से ज्ञान तारबा सिबो ज्ञान तारमनी को ऑप्शन B होय ऑप्शन B लांगनी बको सिबो ज्ञान तारमनी से मथंग चलसी मथा मु येगो से amla juice is rich with vitamin C no error को सी कना होगनी से सी राम सी कना होगनी हारो पर भाइरो कना होगनी हारो amla juice is rich with vitamin C को
ꯂꯥꯟꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯂꯥꯟꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯁꯤꯔꯥ ꯑꯝꯂꯥ ꯖꯨꯁꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣ ꯏꯔꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯠꯁ ꯔꯤꯆ ꯋꯤꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯣ ꯏꯔꯔ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯔꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯣ ꯏꯔꯔ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦ ꯇꯥꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯏꯔꯔꯅꯦꯕ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯣꯕꯀꯣ ꯃꯥ ꯂꯥꯜꯂꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯥꯜꯂꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯏꯔꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯦꯕ ꯂꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ siga yaw ise ko is reach with ani yaw bra yaw ye ko hoina reach with have ja de ko reach with have ja de ba yan ta bra kaya gani reach in hai gani ko reach in sina chum boy do ni ba chum do kana no reach in sini ba ma sida with period na with sila gani ba with chum boy with in o ga da ba ko aduna kaila kamala rani is reach with an option di yaw bre ko di yaw re ko aduna di sila le hai bi rani lo re dana Bro sibo ilai lai benida se mathang mung chesilo mathang question da lao par lao yang the jury was not happy with the performance and was quite hurt. The singer took their criticism in heart hai re ko sida la ndo kana wini haro si ko yin thado pare se sigi se answer se am tab kino taw ai khang ba me si answer se noi haro nge try taw ro sigi answer se haro kana la ndo ri se performance hai re ko performance hai re amane a hai ri sir sitting in SVN gi reason in class ubi ro hoi purake noi su khara support taw ko noi channel he subscribe share taw tho namana bi singa adu oi buta gari noi gi demand do koi taw kani ba so de maki taw kani ko channel se khara reach oi ba wali ko singa hai ra badi channel se reach oi ba wali ba ado khara si noi na share taw tho ko ado oi buta gari khoi su noi gi aning apa ma thungan gani ba a d ga lai ko sigi se mo sigi se mo sida sigi sentence se sida aina aingonda hangba tar gadi sigi se ko no either oi doi ne ba no either oi doi ne ba bha ta bra sida aram be jaw de ko sigi sentence se mo sigi sentence se aram ba jaw de ko aina kai dawri doi khang tu hal ni ba tu ra matung da tam ba se wi si jo ba kaw de ko du gini yemo ai hara ge sigi yemo no either ai de hai re ko hai badi sigi question se sida aram ba jaw de hari ba adu noi yem khang da bai bo sida kari gum quite se ko si quite se na tabi da ko spelling se to man q ai kena to roge wai ni roge q u i e t quite haram bata ragadi q u i e t haram bata ragadi ko sigi se lang da si kana no kana langani ma haram bata ragadi option si kam langani option d oi do ni ba option d oi gani ba bha ta right na do meaning du khene ba ko meaning khene ba q u i e t ai nei thoi ba sigi meaning si kaino quite hadi santi da tumi lai ba do wangang da bi da du ni ba ko ado sigi meaning si to ma le ba quite hai ba tar q u i t e hai ba tar gadi sathina hai ba tar ko khoi lon da hai ba tar gadi sathina ado na sigi question se question number 7 si da ko question number 7 si lan de ba ko actually si question se lan de sigi answer se kai yo gani no either oi ni ba ko option se ai na noi khang na la dingai si isin mani ba ko ado ai na mu ka hai re noi da q u i e t oi ram ba tar gadi ko q u i e t oiram ba tar gadi kam option la kani option number d la kani kai gi no q u i e t gi meaning si kai no tu bin lai ba santi da lai ba hai ne ba adu ma si da hai ni si kai no and was quite harsh hai re ko adu si gi quite se chum mi ba ko q u i t e quite se chum mi ba bhab ta bra hai ro comment da hai ro comment da hai ro bhab ta bra hai ro chigum ma chu lai ko si ssc gi pura si gi je khwai gi na pa je ba question ni ko ssc gi nang ssc gd la wera cpo la wera ma khwai gi pa ma question ni ba si gi je quite se mong sin ni sa ba moi pisla kani ba ko nang mo la nang ni moi na gyan ta re ha re ko do ba ta ga di gyan ta ba ta ga di mathang question de chala si mathang question si ga lai re mathang question si kai no ai pa thora ge I am having trouble deciding in a gift for them no ear ha re ko si gi se lan da ro si na no lan da ro si ha ro nang gi extra lan da ro do na tra ga nang ra ta re ha re ko ta re na tra ga ta de ha ri ba I gyan ta de mai gi t e re ko ta de ha ri bu khang de ta dra ga di amuk ke yeng ko na amuk ke yeng tare tarang mani ko se chala mathang question lai re siga try to se amna hari ko amagi chume
for dreamer gi chumme ko for dream sai mali ma gi ming se angi chumme yengo sigi se yengo sigi su sem ngasai gi ta kim sing du gi type amani ba ko sigi su preposition error ni ba ko prepositional error ni ba preposition ni ba la le se preposition ni ba la le se prepositional error ni ba ko ado preposition je kai yaw ge han thi re sentence bi ba sentence da yengo preposition di yengo hong kya la yaw ge in am yaw re forum yaw re ba ko ado cd or si la loi ba ko for them si la loi ba ko ado ta ga di si ni ba la da deciding in a give hai se si ni ba la da se yengo deciding matang da kai la ke yengo deciding matang da in la bra in la ye ba ko sigi se ya de ba ko asa ina hai ba du mai na ko sigi se kai no do si in deciding oi ni ba asa ina hai ki draw ma class hau ba ga ai ngasai kai ai thi sigi chung mani harage ko sigi chung mani in deciding sumai la kane ba ulta ore ko ma ngai se mana pidam mi ba question si kai la ke deciding in la ye ko si la ngane ba aseng bo chung ba si kana ga di in deciding oi gane ba adu in deciding se ngo ngasai ina haki bra preposition plus v1 plus ing haki drama adu ni ba ko adu form du ni ba adu oi ba tar ga di la le se kanano la le se option B sini ko lore deciding with lawai ko with kai digi lai no si se mathang mung chala se mathang kai no ai si you must be hurry otherwise you will miss the train ko nang yago na train no miss oi phirni ari ba ko se sigala ari se kana no yengo kana oi gani sigala ari se pairo kana no la li se option number D hai ko otherwise you will option number D di ma pui chu po ro se yengo siga yengo ngasai am ta khi bani ko ina ngasai am ta khi bani siga yengo siga lai si kai no must ni ba ko yengo ha ma de kai na si you must be hurry ai ko must si kai no must se model verb ni ba khang da bai bu kai no model verb ni ba ngasai na hai ba do model verb ni ba adu oi ba tar ga di model verb matung dai ngasai kai ai b lak ba jar hai dro b lak ba jar hai dana siga b ri su ro ba na b hurry hai su ro ba hai ba di must be hurry so by na ibi ade ko english ta larani grammatically larani basi ke se kari ogani si ke se b si lo thokro ba b si lo thokro aduga must be hurry inter lai se just kailani si ki must hurry lakani basi maina sina chum bol gani ba ba tar ba must si kaino must si model ni magi matung da b lak ba jade duna lali si kana oirani si je orni ba b hurry si larani ba ko b hurry se b si mathau ta de ba ko mathau ta de option number B ni ko chung ba se option number B ni ai phare ado mathang question am chala si myam mathang question se si ga lai re si ni ko the boy si ki si ngo the boy ran away because he could not stand his father beat him for one more day are si ki si ngo chung tho ko question se la le si ga rain away dam ni ko rain away ko rain away ho ga da ba ran se rain sem do ko rain away because he could not stand his father beat him for one more day are si de ngo si ko se ngo si ga ram thi si ko aram ba yo si ga ngo puna mak ti chung me ko puna mak chung me si ga ngo his father beat him lak ba se his father beat him hai ba ja de ko his father beat him hai ba ja de ba kai hai la kan si ki se his father beat se nang beat si kai ro beat se bab ni ba ko beat hai se bab ni ba beat hai fu na tro thawam bang thoi na tro bab ni ba ko ado ba tar ga di beat se khoi ga ni jeran de sendo ka ni ba beating hai ga ni ba beating his father beating him mai la ka ni ba achum ba se ko sumai la ka ni ba ado ba tar ga di la le se kai no his father beat him ni la le se ado no option number kya ho rani a ho rani ba option number a ho rani ba ko his father beat him hai ba ja roi sigi sende sigi matung ina ko sigi sende sigi matung ina ni nai do his father beating him hai ga da ba ko ado ri chung ni ba se matha mula si sigi yengo her concerts are very admired by the foreigners no either ko sigi se yengo se mo try da ro si ko yin mai bani question number 11 ni ko question number 11 se try da ro mayam kayo ni
B hai ko B by the foreigners B city suboy oi roi mapun si chuba hai su city oi roi ko are very admitted ko sorry are very admired ko admire yengo siga yenga siko siga yenga se la le siga na bi khando se ko yengo siga rule lam le ko rule du kai hai rule du na kai hai ba very le ram ta ra ga di very le ram ta ra ga di matung da lag tori ba bab to matung da lag tori ba bab to v1 plus ing form da lei ba mathau ta ga ni ai ba sentence amada v se lag ta ra ga di mang matung da lag tori ba part to ko lag tori part to v na tra ga lag tori ba bab to ko v1 plus ing form da lei mathau ta ai ba ko hai for example lo ro ai ni hai very interesting hai ro ko na very interesting hai ba very interesting hai da ko sini ba adu matung da amana kaino most lag ta ra ga di ko siga most lag ta ra ga di most lai ram ta ga di mang matung da lag tori kai la ka ni past participle la ka ni ba past participle ko past participle la ka ni ba sigi se ngo lower si example oina most most sigi se ngo sida yaw re ko most admire hai bi ai ko khoina admire hai bi ai most admire ko most admire ko most lai re past participle lai re ba atraga adu ai tar ga di sigi se लाल से कना होरे सीनी बा ज्ञान ताब्रा सिगी से खलो नंगा सपोज नंग ना योदा हंगे खलो बको चुम बसी कयो गनी ना मान क्वेश्चन बेरी पीब्रा बेरी से पीरे बा आर बेरी पीरे बको अखोय ngaki बेरी से ई रसी आरे बेरी ई रबनी ना मागी मदुंग लाकर से कई लागनी एडमायरिंग लागनी बा ज्ञान ताब्रा एडमायरिंग लागनी बा एडमायरिंग भी लागता रगदी मदुंग से लागनी बेरी लागता रगदी एडमायरिंग सुमाई लागनी बा एडमायरिंग लागनी अजुगा करीब मोस्ट पिरम बता रगदी बेरी इसकी महुत्ता मोस्ट सुमाइना मोस्ट पिरम बता रगदी दुम एडमायर से लगनी बा सिगई थोगे से मोस्ट लई बता रगदी कई लगनी एडमायर लगनी बा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दा अदु बेरी लई बता रगदी सुमाइना कई लगनी मतुंग दा एडमायरिंग लानी बा सी बॉडी ज्ञान तारगनी खली को अदो ऑप्शन कना होरिनी दुदी ऑप्शन ए सी होरनी बा ज्ञान ताबरे ngsi बाबा क्लास नुंगाई ब्रा कम तौगे नुंगाई दी नुंगाई हारो को नुंगाई ब्रा कम तौगे हारो अदु हान खंदोके क्लास नुंगाई ब्रा माइखौ खुब्रो खर का ना खंब्रो ngasi क्लास से कमाई तौगे ngasi क्लास से नुंगाई हाई बको याम नुंगाई गे याम नुंगाई ब्रो नुंगाई सर को ओके नुंगाई हारबनी ना इसे नुंगाई रे इसे नुंगाई रे सतिना से मथा मुला से को मथा मुला से मथन क्वेश्चन सिग ले he sorry she has a habit of spending against her means hai re ko akoi gi samaj su leitro paisa di paisa lupa di yam na pai da ba ado kharcha di yam tau kan ba iphone ga pai ga dip ko thau ga bimang da flex tau do du gi ni se moi sing du gi ni sigi line se kayo ga ni sigi se she has a habit of spending against her money means ko सीधा लांदा उसे येंगो कौन येंगो मैम सीधा लांदा उसे येंगो सिकी सु प्रीपोजिशनल इरर नहीं है बको प्रीपोजिशनल इरर नहीं सिकी से स्पेंडिंग मतुंग द कई लाके अगेंस्ट लाग ब्रा स्पेंडिंग मतुंग द अगेंस्ट लाग इसे सिला ले बको सीनी बला ले से स्पेंडिंग मतुंग द अगेंस्ट लाग पे यारो बको अखोई कया कोनी सिका बियोन हाई गनी बा मागो मागी ले जबदो दुगे हेन मा स्पेंड तौबदु नहीं बको बियोन हाई दी हेजन ना हाई तारे को मंगोन ले न सुता औनिंग न मैम अदुगुम बनी बको बियोन से अदो तारगनी सिगी कई होगनी अगेंस्ट की महुता बियोन हो गदा बको अदुन लारे से स्पेलिंग अगेंस्ट से लालानी बा अगेंस्ट मंगोदा लेबना सुक्ता नत्रो नुपी सिगा ले से सुक्ता नि बा तो मान स्पेल तौनिंग सिदि मयाम नि बको अदो मयाम दुई मयाम बोरबनी बियोन से लानी बा सि लेरे को सिसु ज्ञान तारंगनी दा से मथाम लाओ से सिगा लेरे she has not written a single novel by 3 years hai kai yogani sigi se hanoi da ha clue ma pir ke hin ma pir ke siga ran ba ga bu siga ram ba se ngo sigi so preposition noi ni khalgani ba ko tense ki aram ba tense ta lalam bi jai na ko ado sigi aram ba ga bu preposition error ni ba sigi so ko preposition ni la li si ko amagi chume good yung ko kung kaya mo gidian sa lag pau pre yai mai khu ta re noi ni na sigi yo by 3 years hai bra 3 years hai ba ko 3 years hai di yo chahi ahum na tra
chahi om se yego chahi om ai period amani ba asang matam ni ba ko chahi om ai sangro sangi ba hai badi 3 years hai badi se sigi thoge mai 3 years se kaino sigi period amani ba ko period ama asang matam tak pa tar gadi akoi ni kai si ngani preposition da akoi ni preposition da si na dawri se for si na gani ba for gan tar ba for preposition kai si na gani for si na gani ba duna sigi se by hari se kaino by lai se by si from thok te ba by makham kai la gani for la gani ba for from thok ye ba ko for aduna la le si kan already option number D si la asigi se aran boy re ni ba ko gan tar ba for na chung boy re ni ba ko ai noi ken to do kena comment khana ri do ko gi mi tai smai khana li ka gino tau gono do mai na ko mai tau gono sigi hoi platform se puna makini ko noi do mai khana ri aro ko ki ai lai te mi tai ai lai te pangan ai lai te puna makini se yeng mi ne yeng ya ga ni ko jawning mi ne like jaw ya ga ni do noi do mai tau gono ko du di yaad re he du di yaad re ko du di yaad re no gi do I garak kana de gi ko sigi lai re ko si lai re si bo lai re where are you from sir I am from Kasar Assam si lai re ko se mathang question chala sira mo mathang question chala si amuk mathang question se siga lai re one of the student is always late to the class he has been warned by teachers many times but still he keeps on being late ko angang am lai noi ko mai tau ba noi ko mai tau ba angang am lai ma se kai dawri ma se class se ning thin ngai matam 9 chatte ba ko ado noi ko mari ma se adugi ma matam 9 class to chatra bani na ojana ma bu kai dawri ojan kai dawge ma bu a one ta ore ba ko chumai ko chumai yango siga yango he has been one hybra ko sigi yango he has been one siga no sigi se present perfect continuous ne ko present perfect continuous form da le ko present perfect continuous form da le ba adu oi bata ga di continuous ko continuous ki form da le ba adu oi bata ga di ma structure du kamai la kani adu an khong do kamai la kani have natraga has plus been plus v1 plus ing si form da lai gani ba ado he has been one hare ko okay se tumai la ni ko se lang kare siga indo se siga la le ko ayam ka ha ga se mo sigi sene se passive form da lai ba ko passive form da he has been one by lai so ba passive form da lai ba ko he has been one by a teacher hare ba ko active passive form da lai aduna he has been one ko has been one hai se one se yango war n thakte pi bra n matung da ed yaubra ma se ed yaude ba ko kaino hai se yango ko he has been one hare ba ko he has been one se sigi verb se yango war n ni ba ko akoi ni yango v1 v2 v3 athar ko siga war n si kai la kani ma se v1 la kani ba du matung da v2 da kai la kani war ned la kani ba ed tak pani ba aduga v3 dana war si same ed tak pani ba ko adu ai bata ga di one ne ba ko one adu ai bata ga di achum ba se ed yaw si o ga ni ba ko adu question da di ed mana hablam dre dana aduna si oi la ra ni ba he has been one se si la ra ni ba kai lege se option number D si la ra ni ba ko D si aduna he has been warn oi be jaroi kai yogani si se warned oi ga ba ned ko ned smai oi ga ba kai no jeg spero nang kai no ai do fare cho tum tho na nang ka live joining dre ar bani na tum tho ga su gai de hayeng su smai na hogi kuki china mo yaw ta ra ga di nang aina hangning bo nang mo da ko question se hayeng su ai lai dana kuki
कुकी मोय क्लास दी याव तारगदी नंग लाइव क्लास से यावगद्रा यावरोइद्रा को अदुनी आई नंगोदा हंगिंगबसे अदो मोय की खल्लगा पोरम बहायोगे मोय की खल्लगा नंग क्लास यावदबदी तवगनो अदो मैम लो क्लास एनीवेज मखा चलासिको सिगे लेरे याम ngangningdrebako sige yango mathang question 15 try tawro kuki maitai ga ni tawro isi kai no ne te try tawro ko मैम yango like dai ngai da noi ulta ga tawgono bako comment se noi khana ni ngai ro noi khana fam ro comment se noi khana fam na te ba ai like dai ngai do mai tawde ai gi no distract oye bako ngai te ado se la si makhala si lo sige yango usually Rakesh has not take part in these type of events because of his hectic schedule hai ko sida la si kana ga di kai no ai si क्लास तब हिसार होएबको दुमाय तो कोनो साउनिंग ये खंगाबा साउनिंग को इमांग दो रमदि सीनरनी ngसाइना दुमायते क्लास तो ngai डिस्ट्रैक्ट होएबको आई तागम बताई ngai de noi दुमाय तो kai दुमाय दौरी सेमो से मखा आइमो usually Rakesh has not take part in this type of events because of his hectic schedule हारेबको अदो सिदा लाले से कोंगाय am लिखलमनी सिदा has not take part in this sentence सिगा लाले खलंगमनीबा कई मरम गिनो नोइने खलंगमनी has not लाबनीना से वाइनी यगे has not लाबनीना मागी तुंग तारक verb से को मागी मतुंग लाय verb टेक से टेकिन होगदबनी खलंगमनीबा को असेंग खंगा चलो टेकिन ओरंगदबनी खलंगमनीबा नोइना but येमो को but सिगी से सुमाइनी इरसु को होइना मागी करिगुम has not taken present perfect इरसु को लांगनी बदुम कई मरम गिनो सेंटेंस ते ngo maram haibu usually na hobra usually haibri nuti ko ma se ki dori ma se take part in this type of events ko haibdi nuti ki to thabak ni ba ko nuti ki to thabak ta taragadi nuti ki thabak tawin tak pa taragadi kai sina gani koina nuti ki usually leram pa taragadi usually ai kai no usually ai nuti ki ne ba ko mon leram pa taragadi koi kai sina gani present simple sina gani ba present simple tense sina gani ba gyan ta bra present simple tense aduna present simple tense sina gani aduna kai lakani sigi usually Rakesh takes part lakani ba sumaina takes part in this type lakani ba ko kya ta bra Rakesh takes la ani mai matung da verb se s tapani ba koina kai no Rakesh se third person singular number ni ba ko aduna Rakesh takes sign lakani ba adu la ri si am kai no la le se si has no sini ba Rakesh has no sini ba la le si ko Rakesh has no sini ba la le si maham Rakesh has no सिकिसी महा लाला बनीना तुम बसी कई गनी Rakesh टेक्स साइन लागनी बको टेक्स साइन लागनी बा क्या दाबरे को सिंपल प्रेजेंट हो गदबको यूजुअली ना होरो बनीना सेंटेंस से होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गदबा सिंपल प्रेजेंट हारे को सिनि चुमनी बको सिगे लेरे को अदु मतुंगा नेक्स्ट क्वेश्चन ला सी सिगे लेरे there can be precious diamonds and metals in the surface just below you हारे को इंगो तौरो से किसी हम ट्राई तौरो सी ट्राई तौरो सी ट्राई करो मैं कयोगनी सी किसे there can be precious diamonds and metals in the surface just below you हारे को सिगे लाली जो prepositional error ने बसी जो को कई बार गिनो माना यंगो पी सी कनो in the surface है ना पी रे बा surface की हाई बदी suppose लो रो समाइना नो दारगे surface में लाई surface की मरक पूरा में लाइन ताक दारगा दी कोई ना इन सी ना मजा रो को suppose हाय रो लारी का में लाई तो टेबल में की मथक लाई हायर से बा
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ the book is ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ the book is on the table ko haibni table dugi mathakta table duga naknaga layne ko adumana same sigi situation sida so in haiba se jaroi ko on the service hagani ba on the service hagani ba service ki mathakta laibani na on sijina gani ba ko don lali ka yorani in the service la rani ba in the service ko noi khanda lai bro khana no se makha jatra si khana bagi mauta tai se muna taw sigi lai re makha makha sigi lai re ko question number 17 ahum ta ngai re question se ngasi tawn do si kun khaktani yam de ko ado sigam la se question se he replied that he had to know the idea as soon as possible kana la li se tawro si tawro mu si kay gani sigi se ko mayam ठीक है नो से he replied that he had to know the idea as soon as possible हाय रे को ठीक है he had to know को सिगी से head मतुंग द तू लाक्रा लाई को तू मतुंग द कई लाके बाप की b3 लाए बा no new known ने को no new known ने को b3 ने को सिने b2 सिने b1 ने no new known ने को अदु एबता गडी वो सिगा माना तू known न बीब्रा तू known न पीए को तू known हाय बजा दे को तू मतुंग द b2 वगैरह b3 वगैरह लाख बजा दे को तू known हाय बजा रो तू new हाय बजा रो को तू मतुंग द लाख से कइनो तू मतुंग द जस्ट b1 से लागनी को तू मतुंग द लाख से b1 लागनी b1 हाय बदी सिगा कइनो no से लागनी no गदब को b1 से गदब अदो दी चुंगनी को सिने मथंग क्वेश्चन लासी अदुदी का लारानी ही है तो नो न बी बसे ngo ऑप्शन बी दा सी लारानी बी सी लारानी को बी सी लारानी से मथंग मुलासी से मथंग क्वेश्चन से कइनो हारि से the boy as well as his friends were absent from the class when the teacher came हारे को सिगी जे कंजंक्शन द बेस तोवा क्वेश्चन नि को अदो कइनो हारि से the boy as well as his friend हारे को सिगी येगो as well as हानि यावब्रा सिगा as well as हानि यावब्रा मा सि कइनो कंजंक्शन नि को as well as मा यावे को as well as की मांगदा सब्जेक्ट kana lai the boy lai को अदु मतुन kana lai his friends हारे बा मागी मांगदा the boy lai रे को the boy खक्तनी को सिंगुलर नि अदु मतुन lai सि kana no his friends नि को his friends मागी माना बसिंग अदु यगो सिना सब्जेक्ट 1 हायरसी his friends in subject 2 हायरसी को subject 2 हायरसी subject 2 हारे अनि सब subject नि को अदो मोगी as well as लाख तारगदी को as well as लाख तारगदी मागी मतुन ले लियो बाप को मागी मतुन ले लियो नत्रग मागी मतुन सिनरी ऑक्सिलरी बाप वगैरह मेन बाप वगैरह अदु बाप तो कइदगनी खोइना subject 1 की मतुन इन हापी गनी subject 1 की मतुन इन को सिगे येगो as well as his friends were high lakra lai where si jaro kai maram ino subject 1 ka lage the boy natro the boy si nupa am natro nupa am tani nupa am to oirabani na khone kai gani was haini gani ba was haini gani ko was sina chu mo gani ba ko adon lalis ka oirani wire absent kai le when teacher came his friends were ko option number c si lalani ba his friends where high se si lalani kai yoga da ba chu answer se his friend was oga da ba ko siga was la kani ba ko si bodi gyan ta mani khali se makha mula si makha si kaino discrimination at the basis of gender is not acceptable in this office hire ko discrimination at the basis of gender is not acceptable in this office hire ba adu ai bata gari discrimination at the basis hire hai ko discrimination at the basis hire ja de ko discrimination kaila kani on the basis hire da ba on the basis ko on the basis aduna kaila ani si ke se answer se kai oirani discrimination at the basis से ऑप्शन नंबर सी से लारानी बा से मथां मुचला सी क्वेश्चन नंबर 19 ले रे को 19 से आदि 20 लाओ my friend Jatin usually wears a spectacle हाय रे को सिगे लारे सी का नागनी wears a spectacle हाय रे बा सिगे लारे से का नागनी सिगे लारे से सी भोडी चुमे को वेयर सी भोड चुमे को कई मरम गिनो माय फ्रेंड जेतिन नाची नुपा मनी को नुपा म से
मा स्पेक उपगी को भी सी बर्ड सिदा कई लाई एस त पीब को बात ये एस त पीब सी बो चुमेब को अदु लारे से ए स्पेक्टिकल सिने लारे से अखोइना स्पेक से चश्मा से अनि जाउद्रो जाउ मिट क्या नो मिट क्या पांगे मिट अनि पालितना दुना स्पेक्टिकल जस्ट ए स्पेक्टिकल हायर दी लारनी ए स्पेक्टिकल हायर तारगदी लांगनी बको ए यागनी ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल हायगनी ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल सुमाय हायगनी स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल को अदुना लाले से आवरनी ए स्पेक्टिकल से लारनी बको अदु मैम ngasi क्लास से सिग लोइसल से कई मरम गिनो हाइबदा क्वेश्चन से ngasi क्वेश्चन कुन खंगनी बको ना नोइगा तोमिना सिनो क्वेश्चन कुन खंगनी से मसे अदो ngasi gi से सिग लोइसल से अदुगा मथंग तुंगदा अमुक मथंग लाइव सेशन फंगनरसी अदो मैम ngasi gi सिग लोइसले अदो मैम लाइक सुकन पाबियो अदुगा होनबियो को होनबियो अदो ngasi gi लाइव सेशन से सिदा लोरे मैम टाटा बाय बाय गुड नाइट को